Senior Under Officer Risha Debbarma ang GDC Kumlung ni Tayani Unit hanggang 13 Tiprajwk Battalion ang NCC wa phaye mountaineering o thangka poila hanggang kyang mountaineering basic khaika amo khaina bage ang thangka kullu manali wo tai angaro basic mountaineering ni basic khaika tai abo painai ang mountaineering advance khaina ni bage thangka Darjeeling go Ingke tabuk ang Darjeeling go advance khabe payment bore ang tabuk mountaineering expedition khaika Mount Thelu Tiprajwk khorok busuk tong tasu Tripura ni ang Khrokcha no pura area ni bo ang Khrokcha no notice ni notice ni Khrokcha no nor koijona thangman bising te yabo sung notice ni pura totally Khroktam thango Khroktam ni bisingo ajaga wo Delhi wo thangai sini physical training rok ungkha ajaga wo physical training go borok select ngia nang Khrokcha nang siwa tabo biang Thaio ko thangnan ne wansa ko tong tabuk hanggang ke Mount Everest ni bagai ang nai tongo samne tui durma bai tini asu jara ko suko ka ang NCC Tayani family Tayani sar songna ang hambaire namu sungo tamni ke borok anu puilani simi tabuk suk jora anu naikole tejul tonga bagai na ang tini Mount Thelu expedition bo khai phaimangka tei ani life ni ang wasapano to bunu gya kho abahai jagarok hapung hataya suk kusu tai borof rok ani life ni ang first time nuguyu abo ama hai nok mu khungo kebeng mung to kerei puila o ang basic khanya ni thangpuro tamni ke sung bari borok rong no hanggang ke kisa jotono bari borok sachung phataro rohna musungya am haingo ke ang sana musungo bari fano khaime yakere kuno manai angaban bagai ani family no hambaire nam sungo tan ningke borok anu asake support khaika ngetai ani enusa Daniel ang bono bo hambaire nam sungo tam nikhe bini naikol mani bisingte siang tini asego sogoyu bo college ne ang ka usne ang government degree college khumulung ne student pupuni simi nang abo hairo Swrwng ro ngani ang 2021 NCC admission now apun simena khai try apun simino ang 2022 obo mountaineering basic khanya ni thangukulo manaliwo ni bomu ani mung Risha Debbarma